Ikan asin bermantap. Daun singkong ini sudah direbus. Mantap. Bismillah. Nasi goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan Ila Mam guys. Biasa tuh Mam. Sacentong. Ini mana nasinya? Liket masih liwet gitu guys. 2 centong. Edel nasi liwet ya woi. Woi. Oh iya, aing pohok sendok. Ini ada sambal, jengkol, lenca, lada, pedes, rasa ilang. Tah guys, mantap. Tah benang seta. Jengkol guys. Ini jengkol kesukaan si Ila. Lencanya tuh tah. Mantap lencanya tah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada lalapan daun singkong rebus. Menghiji pokoknya majeng jengkol tah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana rezaqtana wa lana barik. Mam heula sadayana emam. Sikali beuteung. Bismillah. Lauk asin. Ih, asin banget. Tahu. Hambal. Jengkol. Lenca jeung jengkol menghiji. Bismillah. Kan asin. Asin banget. Tah. Ini makanan ternikmat di dunia. Biasanya nasi sebakul habis ya guys. Kalau udah begini mah. Sekarang mah nggak boleh. Bismillah.
Hmm. Ah. Jengkolnya menghiji jeung lenca. Bismillah. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, nikmat. Woi, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Ilah kalau nambah boleh ya. Kan asin. Menghiji jengkol, daun singkong dan lenca. Bismillah. Mantap. Jengkol. Udah mau nambah secentong. Udah mantap. Banyak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lama tuh ini mah ya. Jengkolnya. Ya guys, awas diuak-uak kos kela, nikmat, lenca-lenca jengkol. Pedas.
Hmm. Wih, capek. Jengkol. Bismillah. Ada bulunya. Rasanya nggak pengen berhenti makan. Bismillah. Jengkol. Masih pengen nambah, woy. Aduh, lama masih pengen makan, weh. Wih, kalau nonton Ila makan sampai sebeh mah kelamaan. Kalau mau sampai sebeh mah. Masya Allah, nikmatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Nikmat pisan ini makanan Ila sore ini. Sore di sini Ila makannya. Teman-teman, alhamdulillah, makasih banyak udah nonton video Ila sampai selesai. Jangan lupa di subscribe ya. Ila mau makan belum kenyang, guys ya. Sampai di sini dulu video Ila. Wassalamualaikum. Sampai di sini dulu video Ila kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.